but ngan chu batai pitang kowe kali tena doni kali tena ada wajib tambah kali bertambah kawan kawan but ngan chu pitang kowe napo SLPS Wellness Private Limited tak ada mentah si pau benai ngan don peo piang ba license of nama am si pau benai ngan don 10 month si pau benai but hapo dengan si pau benai total income jangan ne si pau lane kasan lak tingkang ada man kumai napo SLPS Wellness tambah ko si pau benai but ngan chu pitang kowe lada fitre kenok ro kakam trainer munsim lese pio yang ai sa kono slam ti bhane ye korwe nam chubatai pi ke age chungam da 22 years ang force ne madan munda bat lese ga sir ya plan nga ngar nam suthu re ga plan ko bap ilong bisa bro ko ngar nam suthu re ga plan bat ngan batai pi bat ke jumom suthu ka jonga nga join hang ne dakata ka benta bakumnor kumno ngaro nganyo kalat bangangan kiu sejrong kumno iwe pe bre on if you want he ka opportunity but yang kata ka opportunity ta na tangangit balese uban na jrong hiu ayangi lese nga karta ka barpuar ngayo boble wa nga karta barpuar ngayo kata kalat kidan ki ba karta balai pusnan kidan ki ba karta sa pusnan tangba uai tu ai kalat ngan batai pila dangi penun kam bhai ka uang balese ngila ban kiu ladang layo kalat ngi penun kam mereka ta kumnor kumju hinsa Bana drong hi im kumju nai kiu ya kamar mai ki dalam life bulan kam pada ka phila ban kiu sedrong bat phila ban sukses ta thakti nam ta juki wei pai wei badan hangnya dak wajam i sela dong next okay, thank you. Te phila bani ne how to show the plan. Show the plan kade ka main important junge ne. But iway pa iway na prem junge imti brekta to pikwa ne pa khimkwa ban tip kumno banai plan. Dak kadang don na kawai thai ne perthe bagi don kam. Yes. La dak kadang don on nga anat biang. Ngal anat biang. Te how to show the plan. Kumno banai plan. Ngan batai kindiat banai plan ni kam ni kon komo Saiful sir dan kam toolkit berhapo dengan toolkit dengan batai fi ka page ka ban kom hatu ka thomno achievers ndera jongi ta ke achievers ki baka company ka SLPS Wellness kala achieve ndera kino ki lese kum ki puriskar lese kum ki awards ki baka company ka achieve ndera ya kita video pni ki breu halo sir menta ka company jingi kadang ya otang tang news na menta ka kateng jungka ka de SLPS Wellness Private Limited la ko company ai ka pila ban set na po Google pila ban let ban Google le ka SLPS Wellness ngidan ki products module tu nadang sedang di download but tang news name kadangnya cibun mah ki achievement ngilayo nang ne na ki breu bahe na ki film stars bahe ki achievement ngilayo nang ne but kita ki achievement la don ngimta hatu penik we company la ki dan kat kini achievement tang apa news name dan ke company balai arpus name